Pozdrav svima, ja sam Bojan, dobrodošli na Kripto na kvadrat. U ovoj sedmičnoj analizi tržišta, dakle posebnu pažnju ćemo kao i uvijek posvetiti Bitcoinu i Ethereumu, ali ću proći i neke altcoine koje sam ja odabrao za svoj portfolio i koje sam već ubacio u svoj portfolio. Prije svega ću vas zamoliti kliknite like i subscribe jer to mnogo pomaže kanalu da raste. Dakle, kao i uvijek počet ćemo od Bitcoina sa sedmičnog nivoa, dakle Bitcoin je imao svoju četvrtu sedmicu u zelenom, uzastopno. Imamo rast od nekih trenutno 45%. Prilično dobro, prilično zdrav znak početka oporavka. Mislim da je još uvijek prerano za neko veliko slavlje, za neku veliku nadu da idemo da kažemo u nove visine, međutim prilično je dobro što smo prebacili prethodni vrh koji smo postavili u novembru mjesecu. Mislim da je priča oko FTX-a završena, da nećemo imati nekih negativnih posljedica nepredvidljivih, bar ne nekih značajnih više. Dobacili smo i ovaj vrh od avgusta mjeseca, dobacili smo do ovog vrha od avgusta mjeseca i to je onako, mislim, prilično impresivno i tu se sad nalazimo i na blizu 207-čnog prosjeka i čini mi se 50-dnevnog prosjeka, 50-sedmičnog, pardon, prosjeka. Vrlo vjerovatno je ovo tačka otpora, dakle imamo dosta veliki rast i vrlo vjerovatno ćemo se ovdje zaustaviti jer nekako je, da kažemo, i vrijeme. Nismo dugo imali 4 uzastopne zelene sedmice, baš pogotovo sa ovolikim rastom još od jula mjeseca 2021. godine, kad smo imali koliko je ovo 5 uzastopnih zelenih sedmica i tada smo imali rast sa koliko je to bilo 29.000 na skoro 50.000 i to je bio rast u 68-70%. Sada imamo nešto slično, dakle posle dužeg vremenskog perioda. Mislim da nam je ovdje prirodna stanica za zaustavljanje, ali recimo ovaj ciklus je interesantan, možda ga možemo i prebaciti samo ako ja to mogu naći sad. Nema veze. Ovaj period ovdje je interesantan u smislu što možemo možda očekivati nešto slično, gdje ćemo se vratiti da retestiramo neki nivo cijene. Tu je vidimo bio prethodni vrh je otprilike bila neka tačka, prethodni lokalni vrh je otprilike bila neka tačka za retestiranje i tu je bila odskočna daska za dalje. Tako nešto očekujemo i sada, ne znamo samo tačno koji nivo će biti u pitanju, jer imamo varijantu da recimo ako ovdje postavimo neki trenutni lokalni vrh, imamo ovaj ovdje nivo negdje u igri za neki retest u ako najoptimističnijem scenariju, najpozitivnijem, dok također moguće je da se retestira i čak ovaj ovdje nivo koji je onako dosta, rekao bih, značajniji. Možda i griješim, definitivno je dosta bitniji nivo od 18.500 u odnosu na ovaj od 21.000, mada zavisi sve koliko će Bitcoin porasti, možda čak i prebacimo ovaj 207-čni prosjek pa se vratimo njega da retestiramo, to bi baš onako bilo bullish, baš onako pozitivno, ali eto vidjet ćemo da ne špekulišemo puno oko toga. Dakle, očekujemo da uskoro Bitcoin lagano uspori svoj rast i da se vrati na neki nivo, ako ništa bar na u 21-2 da retestira tu zonu i onda da vidimo gdje smo, hoćemo uspjeti da je zadržimo kao podršku i da odskočimo dalje. Jer i na dnevnom nivou gledano, trenutno se nalazimo u, zavisi kad računamo da smo ušli u ovaj ciklus, 60-dnevni, ali trenutno smo u 22. danu. Obično oko 30. dana, dakle nekoj srednjoj zoni ciklusa, Bitcoin napravi malo pauzu, jer veliki je ovo rast i ljudi će prirodno uzimati profit uskoro, ako već ga ne uzimaju. I to će malo prevagnuti u odnosu na novu kupovinu i najvjerojatnije ćemo imati neku pauzu. Ona obično bude tu negdje oko 30. dana, što je za nekih, ajde da kažemo, 7 dana.
Dakle, vrlo je moguće očekivati da Bitcoin narednih dana malo padne i da retestira te neke nivoje. U najboljem slučaju rekao bih ovaj nivo 21, mislim da je 22 previsoko trenutno, možda od 20 i po do 21.000, dakle negdje ovu zonu. Nisam siguran da ćemo se baš spustiti ovdje do 18.000, to sad djeluje malo ipak prenisko, mada sve je moguće. Fed je također svoj sastanak zakazao za danas, odnosno danas 31. februara, odnosno 31. januara i 1. februara, dakle sutra i prekosutra, mislim održavaju sastanak. Tu će najvjerovatnije podići kamatne stope. Cijelo tržište skoro sa 100% sigurnosti očekuje podizanje kamatnih stopa od 0,25%, što je onako u nekoj zoni očekivanja, kažem, velikog na tržištu, nekoj zoni realnosti, da se i dalje stežu kamatne stope, ali ne previše, ne preagresivno kao do sada, ali da se ipak inflaciji ne dozvoli da se ponovo vrati, jer i to je moguće. Inflacija trenutno pada, ali inflacija se vrlo lako može vratiti ponovo. Probamo ovaj grafikon pogledati. Dakle, inflacija je trenutno na 6,5%, ali ona se vrlo lako može ponovo oteti kontroli ako prebrzo krenemo da popuštaju mjere. Tako da još uvijek stežu ekonomiju, ali dosta sporije, dosta manje agresivno nego što su to činili do sada, jer jednostavno od juna mjeseca prošle godine imamo taj trend pada inflacije i sad je samo bitno to zadržati. Ovo je naravno inflacija u Americi. Idemo dalje. Što se Ethereuma tiče, pogledat ćemo sedmični nivo. Ethereum na sedmičnom nivou dosta jak. Prebacio je naravno bitne nivoje otpora kao i Bitcoin, iskočio je dosta. Došao je u gornju zonu ovih Bollinger trake na sedmičnom nivou. Došao je na nivo prethodnog vrha iz oktobra mjeseca. I za Ethereum mi je slična priča, djeluje mi da bismo ovdje mogli malo pauzirati, da bismo mogli retestirati neki nivo, pa u najboljem slučaju je $1.400, rekao bih. Mislim da je ovo prenisko trenutno, ovih $250-60. Ne vidim tu još neki previše bitan nivo koji bismo mogli testirati. Da, tu negdje, dakle oko $1.400 je neka zona gdje bi Ethereum mogao pronaći podršku ako uopšte pauzira, ako ne nastavi samo svoj rast. Moguće da ćemo doći do ovih prosjeka, jer mnogi stvarno učesnici tržišta gledaju ove prosjeke, pogotovo ove dugoročne. Ovo je 57-čni, ovaj žuti. Tako da nekako to je ono, kako se to kaže, self-fulfilling prophecy, dakle proročanstvo koje se samo ispunjava, jer svi očekujemo da će se ispuniti. Dakle, svi posmatramo u liniju, očekujemo da će ići gore i tako se i ponašamo i onda sami i utičemo na to da cijena dođe do te linije i onda tu napravi pauzu. Ali nema veze, nećemo filozofirati puno. Uglavnom, lagano djeluje da je vrijeme za pauzu, lagano usporavamo taj rast, vjerovatno se vraćamo dole na neki nivo, kažem, možda najpozitivnije bi bilo $1.400, i ako to uspijemo, i to je usput i ova linija 207. prosjeka, i mislim da je tu logično da nađemo neku podršku, tako da mislim da je prilično pozitivno ovo sve za Ethereum, ali da nas očekuje neka pauza. Ja sam kupovao i Bitcoina i Ethereum u prethodnom periodu, trenutno portfolio imam, čini mi se, ću pogledati, trenutna raspodjela je 57% Bitcoina, što je možda malo i više nego što sam mislio. Trenutno samo 21% Ethereuma imam, ali imam 15% raznih L1 mreža i L2 i nekih aplikacija na tim mrežama, pa ćemo sad polako prijeći te kripto projekte. Čisto malo prokomentarišemo cijenu. Dakle, oni su od 1 do 2% mog portfolija pojedinačno i ukupno iznose nekih 15% i to plus nekih
koliko će biti možda 35% Ethereuma ili tu negdje 30%, zavisi opet i kako se cijene budu kretale. Ako bude Ethereum skočio više, on će naravno i zauzeti veći procenat portfolija. Uglavnom, ostalo mi je još nekih 7% USDC-a, dakle stablecoina. To ću ostaviti za neku priliku koja se možda ukaže za kupovinu. Ne želim da budem 100% alociran još uvijek. Mislim, nisam neki veliki procenat ostavio, dobar dio sam potrošio, kupio sam. Dakle, preko 90% sam ponovo u kriptu koji nije stablecoin. Ali, eventualno, kažem, nisam htio da špekulišem ovdje sad, da, ne znam, čekam Bitcoin da završi možda svoj 60-dnevni ciklus pa da onda kupujem ili nebitno, šta god. Bitno mi je bilo da imam neke naznake da smo završili sa padom i ovo prebacivanje prethodnog vrha mi je onako prilično dobra naznaka. Nije 100% sigurno, ali prilično pozitivan signal. I sad nije mi cilj da špekulišem da hvatam svaki mogući procenat profita koji mogu, nego mi je cilj da procijenim da li se trend mijenja, a izgleda kao da se mijenja, i da onda ponovo krenem da ulažem uz neki relativno manji rizik. Dakle, 5, kažem 6%, 7% u stvari sam ostavio. Ako se nešto desi nepredviđeno, neki novi FTX, neki bilo šta, ne mora to čak biti ni neki veliki bitan događaj, jednostavno može skočiti cijena dosta visoko, jer i ovo je prilično visoko, može krenuti masovna rasprodaja zbog uzimanja profita, zbog straha da više neće rasti i tako dalje. Znate već kako to može domino efekata proizvede sve. I moguće da opet padnemo na neki nivo od 18.000, što me ne bi iznenadilo, i za Ethereum bi to bio neki nivo od $1.200–1.300 možda, i volio bi da imam koliko toliko sredstava da mogu takvu neku priliku eventualno da iskoristim. Aave je jedan od altcoina koje sam kupio. Dakle, Aave nije jedna mreža, ali je jedan od najpoznatijih projekata i po mom mišljenju sigurnijih u decentralizovanim financijama, dakle u DeFi-u. Aave nije još uvijek prebacio svoj prethodni vrh, ali je tu, blizu, uz nekako jako ostatak tržišta. Mislim da i altcoini, da će između ostalog, dakle i Aave zajedno s ostalim altcoinima pratiti Bitcoin i Ethereum, iako mislim da će oni sad biti slabiji, jer i Bitcoinova dominacija raste, mislim sporo, ali raste. Ipak je ovo pozitivan pokazatelj za oporavak tržišta, kao što sam govorio. Tako da mislim da će i altcoine pratiti, međutim slabije, da će biti slabiji od Bitcoina i Ethereuma. Uglavnom, Aave je jedan od projekata koji sam kupio, ADA također. Ide abecedno ova lista. Dakle, ADA je sljedeća. ADA je isto imala onako jedan V oporavak. Još uvijek nije prebacila ovaj ovdje vrh, ali ovo je bilo dosta i nisko. Nije prebacila ovaj vrh iz novembra mjeseca, što su i Bitcoin i Ethereum uradili ili bar dostigli. ADA je blizu i još uvijek ovo nije baš neki ohrabrujući znak za promjenu trenda. Nije dovoljan. Ohrabrujući jeste, ali nije dovoljan da budemo onako, da imamo veću dozu sigurnosti. Ali mislim, kažem, da će ona pratiti ostatak tržišta. Atom je bio jedan od jačih. Atom sam dakle također kupio. Bio je jedan od jačih zajedno s Ethereum, negdje tamo od ljeta prošle godine, nije se vratio na te neke najniže nivoje koje je tad postavio, i on ima dosta zelenih sedmica iza sebe. Opet nije prebacio taj neki prethodni vrh, ali mislim ovaj nivo kad prebacite, onda je definitivna promjena trenda. Ovo je sad neka zona konsolidacije i izgleda prilično jako. Ali to je recimo 1% portfolija ili 2, ne sjećam se tačno. AVAX je nešto malo jači. On je uspio prebaciti ove nivoje iz novembra mjeseca, što je pozitivno, i možemo se nadati da su ovo početci promjene trenda kod AVAX-a. Mislim da mi on 2% portfolija, Atom 1, ADA 2, Aave isto 1. Dakle, ništa pretjerano, ali volio bih da ih imam, i onako u globalu rizičniji su ti altcoini i od Ethereuma, naravno i od Bitcoina, i
iznose, kažem, 15% portfolija i mislim da je to onako solidna izloženost riziku altcoina u odnosu na neku potencijalnu dobit. Jer moje mišljenje da će Ethereum biti najjači, ali ipak želim da imam najviše Bitcoina, jer dovoljno sam prošao u ciklusa u kriptu generalno, da više želim da sačuvam ono što imam, nego da sad agresivno pokušavam da uvećam. Iako, mislim, svi mi koji smo u kriptu želimo da uvećamo poprilično agresivno ono što smo uložili, ali kažem, što ste duže u kriptu, sve ste manje skloni riziku, a sve više želite dobit da sačuvate i da smanjite potencijalni rizik za buduće. BNB sam također kupio, mislim, 1% portfolija. On je prilično jak bio. Prilično jak, dakle, on je slično, recimo, kao i Cosmos, Atom i Ethereum, jedan od najjačih altcoina jedan od najjačih altcoina iz prošle godine. On, mislim, tu je još uvijek u toj nekoj zoni konsolidacije, mada izgleda prilično dobro. DOT je bio prilično loš, Polkadot. Ovo sam se dvomio da li da kupim, ali na kraju mislim da ipak vrijedi da ga imam u portfoliju, bar taj 1%. Polkadot isto ima V oporavak kao da li bila ADA. Nije još uvijek prebacila prethodni vrh, tu je nekoj bitnoj zoni, dakle ovo čini mi se kao jedna značajna zona otpora. Vidjet ćemo je li dovoljno jak da prebaci to sad, ili će tu biti ipak otpor pa u nekom narednom pokušaju, ali mislim da je bitno u ovoj fazi da ne postavimo novo dno. I mislim da je izgledom da će se to desiti, dakle, odnosno da se to neće desiti, da nećemo postaviti novo dno. Phantom je imao jedan od najagresivnijih skokova, koliko je ovo procentualno, 150%. Phantom je imao turbulentan period, međutim, evo izgleda da se vraća povjerenje u njega ili ovo čista špekulacija, jer naravno ima i manji tržišni udio od mnogih i on je možda 1% portfolija. On izgleda prilično pozitivno, dakle, izašao iz ove zone konsolidacije, nije neko značajnije dno postavio u novembru, tako da izgleda kao promjena trenda za Phantom. GMX ili GMX, on je prilično mlad projekat, on nema neku baš istoriju cijene koju možemo komentarisati, ali ono što možemo reći je da ide cijena uzlaznom putanjom, pa ako zanemarimo ovaj ovdje wick, fitilj svijeće, od kako je ulistan, recimo, da li ovo na Binance jeste, ide uzlaznom putanjom i ovo je jedan od projekata sa real yield, dakle sa pravim prinosom. On je platforma za trading i nije sav, nego jedan dio profita ili prihoda od provizija za trading se isplaćuje u vidu ovog GMX tokena i onako ima, kažem, pravi prihod, zdrav, održiv prihod i zato mi je interesantan i on je možda 1% portfolija. Chainlink je i dalje u svojoj zoni konsolidacije koji je duži vremenski period, ne možemo još govoriti o nekoj promjeni trenda za Chainlink, ali njega sam uzeo tako nekih 1%. Matic je isto jedan od najjačih bio iz prethodnog perioda. Matic izgleda kao da će prebaciti, ako ne sad da u narednom pokušaju relativno uskoro, da će prebaciti ovaj vrh iz oktobra mjeseca. I onda tu nam dolazi jedna bitna zona otpora koja nam je bila podrška čak tamo iz proljeća prošle godine. Generalno Matic izgleda prilično dobro, prilično jako i mislim da je ovo projekat koji vrijedi imati. Ja ga imam čim se 2% u portfoliju i izgleda prilično dobro. Maker je nešto što sam htio da imam. Maker je vezan za DAI stablecoin. Maker ne izgleda dobro, iskreno, ali kupio sam ga nekih 0,5% portfolija, čini mi se. Htio sam da imam zbog stablecoina, jer mislim da su ti decentralizovani stablecoini budućnost, da USDC, USDT i BUSD
imaju sve mjesto, još uvijek će biti dominantni, ali ipak mislim da će ta tranzicija ka decentralizovanim stablecoinima, kao što je bio pokušaj sa Lunom i sa UST-om, da će se to nastaviti samo u drugim oblicima, a DAI je jedan od prvih decentralizovanih stablecoina, jedan od najjačih do sada, svašta je proživio i još uvijek je stabilan, tako da Maker je jednostavno vezan za taj stablecoin i htio sam i to da imamo portfolio, čisto eto, radi tog nekog budućeg narativa. Mada grafikon trenutno ne izgleda dobro, nema nekih pozitivnih naznaka, ali nemam ga ni u velikom procentu portfolija. Optimizam izgleda vrlo optimistično, nisam mogao da odolim tome. Nije veliki historijat cijene, ali eto, od kako je ulistan na Binance, uzlazna putanja je što se tiče dna, a evo sad smo postavili i najviši vrh. Nisam siguran sad recimo na CoinGecko ako odem ili negdje da li je optimizam imao i veću cijenu, mada je tek u maju 22. mislim i aktiviran, mislim da čak i nije imao veću cijenu, da je on trenutno na najvišim vrhovima, na najvišim nivoima od kako postoji, što je eto pozitivno da nešto je na najvišim nivoima. Solana definitivno nije na najvišim nivoima. Solana je imala onaj krah, prilično jak od novembra mjeseca kada je sve se oko FTX-a i Alamede izdešavalo, gdje su oni imali dosta Solane u svojim koferima. Mislim da je Solana tu doživjela težak udarac, ali evo vidimo i prilično pozitivne znake oporavka. Zona otpora nas očekuje u ovom nekom nivou, sam pretjerao s ovom linijom. Mislim da ovo nećemo sad prebaciti, jer nekako mi se čini da će i Bitcoin i Ethereum uskoro da uspore rast i da se vraćamo na neke nivoje. Možda čak za Solanu ne vidim nikakvu podršku do ovde, do ovog nekog nivoa, čak ni iz prethodnog perioda, pa da, tu ima neki nivo recimo podrške. Solana će vjerovatno u ovoj zoni biti još neko vrijeme, tako mi bar sad izgleda. Kupio sam i nje, da li 1 ili 2%, mislim da je 1%. Solana je, mislim, dobar projekat za buduće koji će dobro proći. Hoće li se vratiti na prethodne nivoje, hoće li ih prebaciti i tako dalje, ne znam. Ali eto, htio sam da imam i nju u portfoliju. I Uniswap je na kraju. Uniswap, on trenutno ima strukturu nekog trougla, rekao bih, simetričnog. Sad ćemo vidjeti. Prilike ovako. Trenutno smo u gornjoj zoni tog trougla i vidjet ćemo na koju ću stranu iskočiti, izaći iz trougla, mislim da će ka gore. Možda ćemo prvo dole pa onda gore. Ali Uniswap isto je jedan od zdravih projekata, jedan od originalnih, najveći u stvari DEX na Ethereumu, prvi DEX, decentralizovana mjenjačnica svoje vrste, tako da i ovo sam jednostavno htio da imamo u portfoliju, mislim da će u narednom periodu proći dobro. Sad, koji narativi će biti vrući za idući ciklus, hoće li to ponovo biti NFT-evi, hoće li to ponovo biti DeFi platforme, neke nove vrste, hoće li to biti gaming, hoće li nešto treće biti, nemam pojma, niko ne zna. Bitno je da pratimo šta se dešava u kripto svijetu, da pokušamo te trendove da uhvatimo što je ranije moguće i određeni mali procenat portfolio da alociramo, bar ću ja, ne mogu vas savjetovati, manji procenat portfolija alocirati ka tim nekim vrućim projektima koji imaju potencijal da u kratkom roku skoče dosta i da nam donesu visok profit, ali ti projekti najvjerojatnije još uvijek i ne postoje ili su možda tek krenuli da niko još i ne zna za njih i to je teško otkriti dok ne postane skoro pa očigledno. A kad postane očigledno onda je teško jer već mnogi su uložili u to i tako dalje, ali vidjet ćemo. Zato ulažemo mali procenat portfolija, to jest ja, pa ću vidjeti šta je vruća roba u tom momentu i koliko kupiti. O tom potom naravno svim trgovinima svojim ću vas obavještavati kao i do sada, ali ovo je moj portfolio. Dakle, još nekih 7% USDC-a mi je ostalo,
to ću čuvati za neku priliku, za neki, pa ne očekujem Black Swan event da se desi ponovo, mislim, to se nikad ne očekuje, ali očekujem da će cijene ipak malo pauzirati, malo rast, da će pauzirati i da ćemo imati priliku za kupovinu po nekim nižim nivoima. Za Bitcoin to bi bio možda ovaj nivo od 18.500, 18.500, za Ethereum oko 1200-1300 bi bio neki logičan nivo, malo razvući. Tako da čuvam eto sredstva za tu neku potencijalnu priliku koja možda i ne dođe više nikad, ko zna. Toliko za ovaj video, ako imate pitanja postavite ih u komentarima, na svako pitanje ćemo se potruditi da odgovorimo. Hvala i vidimo se.